Imaynaya wawqimasi, kunan día devoción matutina parlawasun imaynata apóstol Pablo wisk'asqa kasaqtin Roma llaqtapi qillqaspa karqa llaqta masisninta kay Filipenses chaymanta. Hinallataq payqa qillqaspa karqa cartata maypitaq reparaspa karqanku apóstol Pablota llakisqata wisk'asqata ichari. Pero payqa niwanchik kay hinata kunandia chaypaq invitayki mask'anaykita kay carta Filipensesman uqniyuq chantapis tawa chikllashqan nina hinata. Diosmanta mañakuspaqa kusikuywanpuni tukuy qankunapaq mañapuykichik nispa. Wisk'asqa kaspa apóstol Pablo kusikuywan mañakurqa Diosninchik tataman mana payllapaqchu llakinillanpaqchu sinoqa tukuy wawqi masinpaq qampaq nuqapawan munasqa kuyamasi. Chay tiempopiqa tukuy tapukurqanku imaynata perdonanman pampachanman kay wisk'asqankuta runamasinkuta imaynata apóstol Pablo tarinman karqa kusikuyta chay llakiy tiempopi porque nuqanchik kunanqa llakiyninchik astawan hatun chayrayku mana a veces Diospaq qillqasqanta kichariy munanchikchu nitaq mask'ay munanchikchu oracionpi mañakuypi. Hinallataq kaytaqa apóstol Pablo niwanchik qankunaqa kusikunaykichikpaq allinta kallpachakunaykichikpaq qankuna yuyarichis imayna karqa kawsayni wisk'asqa karqani pero Diosqa qowarqa ligrasta evangeliota predikanaypaq. Chayrayku runata tapusqanku imaynataqan ruwayki kay llakiy tiempopi kusikunaykipaq paytaq nisqa kayta. Nuqaqa wich'uni wañuyta hawaman, nuqa wich'uni niwanchik pecaduta huchallikuyta chantapis tukuy ansiedadta wich'uni sonqoy ukumanta. Pero haych'ani uqllata sonqoypi maychus kasan Diosninchik tatata. Qampis wich'uyatiyki wañuyta ansiedadta tukuy llakiyta sonqoykimanta kawsayniykimanta pero ama qunqaychu Dios kanan tiyan sonqoyki ukhupi chayman hinataq allinta kawsaspa kasun. Chay yachaywan k'aya suyasayki. Bendiciones.